Maka saksikan penampilan dengan nomor undi 7. Seterima di duluan na hormati kami. Disororo kami anak kemunan batu bagi bodang sabangunan. Ima kinalau melestarikan budaya Batak Toba. Marhide bodang sabangunan. Ima bodang na pinugkani o punta si julu-julu tu. Butima hata huwa sasaka. Parbual parbo sinami nanyala manogot dinaruho botari paridahan na susu parlopan na taro ado oras so ditahan kodang nami ba nunga bang radi mamang parbual parbo sinami agadi mamang parbual parbo sinami asa siraja ini dan siraja sanggapati hor bodo dipinggat di hos matanyari hor pangaluan tu punta mula jadi atong amang parbual parbo sinami anu udang maju domata nomor 2 di batas kepala lagi utang nasi sini mulai di mama nunggu di lelok kamu itu domata nomor 2 di batas mak memang pargul pargul sinami anu udang maju soalnya di mata raja do ingat suri pada mulia persang hari ini. Mulai mamang menilai kamu itu salah ni amat teraja dengan atas surpai dan dia pasang di bawah ini. Mulai berapa pergul sinami. Ada lodang maju saling lolo balik nadong di luar tu. Mau lihat mamang pergul sinami. Nunggu dia lolo kau dia pakai doa. Asa saat nauli saat nabi cipta asa siancur mula topa mula di humar ladaro mula nang dengar suara mula di hagabe asa ngapon hamarado mula nang bersatu punta mula jaya belum baman hani bodak mula Mulai mamang nunga di kamu be bodang mula. Abang matara guru mudul matara guru pada motan. Abang nama lo marede nabui pangandian. Raja ini baru raja ini bangsa Rone si balik tetapi nama lo marede. Atau abang pargul sinami bang adihami bodang habis subisi.
Maparmul pag-usapan. Asasa na uli sa naringgan. Not asasa na pinagsita ng tabi na nung diloto. Asa tinawang tiyo nila ito pamahatan. May dama, godang si Tiyulius Brunohan mo godang kasaan. Demikianlah penampilan dari Kumpe nomor undi 7. Dan sebelum kita baik Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh lagi tepuk tangannya. Dan sebelum ke